Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchomo ligerelia omobunge we constituency ya Nyaribari Masabako yaligania omurobelio bokwena na obokonyi gochiase abamenyi imeye bunge eyo anene bali babwate obolemerwa agati yabo kwenekia buno nyalekoba gagochaka obwagachi bw'ikinyomba gochiase chinga kiri kibwate kinyomba gose kinyomba chiseretire amono bonyangira gosogero mwancho morigere boirebya ande onse asogenda tokoba kubwatia mangana amayana bwigemero bali togenda tokoba tokwareganeria imeyandizi TV ekero kerenga charagire chisa isato chabono botukase ntundende tokomerana asembe ona mange ngwariganetie ngurana na sege kagetari getambe litinyara koba tokosanga monae. Wetera ase mitandao ya itona bogotovwatia bunandizi TV News Digital in Facebook, YouTube Ndizi TV News na wetera se website ya www.ndizitv.net mwanchomo ligerelia lindo nyale koba gogo sanga amona itwe echinga kitoko bwatera na amonere sara momanyi kwenekia buna achiriogi hamone chipicha echago cherase enchira yobo ikirano litera nagoro kwa Josephat Amisi ngo kwale nyale koba toko sanga monae kuro muchakano go ikira omoeli okorwase county ya Kisii bunge ya Nyaribari Masabani gobono omobunge we constituency yo Daktari Dan Mandu kwa gendrete kwa chirachi ya mate chirichibwate obolemerwa chinga anene asebagera tokoba gutwara obokongo kwa gacha nigo atebiro murobelio yo nigo rachikoba kogendra se bunge engima na kwenekia buna chinga nemechie elie bwata chinyomba chisara tira mono bonyangi chenyale koba chigo sirigwari morio kano murobelio biganyale koba kwenekia buna no nyale koba kogendra gwikero mwaka wa 2025 nebere asigatia bali banyara koba bakonyora obokonyobo banyara koba bakokera egetambokero ekyo nakogania nyale koba wikirania gatie chinga chiribo igo titaranyara koba chikonyora ogokonya buno kunga otomanyo molikyo ito Mildred Momanyi buna enchere ya moyo gosira abantu bokonyora gwense asense moyo bwagachi bw'ikinyomba bono nigo omubunge Onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku aisokire asokogenderia omorobulyo ye bwokwagachira abantu ase ogosire ikinyomba cy'obunyansi ase ayenekirie buna gwikira bono iga nigo agachire ikinyomba gwetania 55 nyitendo bwato morobulyo bogokonya abantu bamintu Banyaribari kubagachira kinyomba cy'amabati ndobwate kikomiti kerege tuo chikorigere y'abantu bali babwate bolemerwa bonene na ene batari kwenyara na inje gwetera abasani bane nimbwate omurobelyo yo kerenga kikwagachira abantu baminto kinyomba asoko ba amabati 30 ekenyoro gekoligemete kiarigia ne ebundi oyingwakana na inje nachara amabati nemirangu negitirisa ono iga twagachira ikinyombo cyetaneti oisti na saba wikera rero aseri skolia lero nigo agachira ikinyomba 10 ase chiwadi chonsi sano asaenekia obwagachi obwo ase alia eira yogo chakwagacha kinyomba chimeisa togwikira omwaka bwe chiri bubere na 25 nebere twarura amabati 300 kinyomba 10 twagachira rero na ende mutinyo gwocha na ntokolebo omurubiri yakogenderera baka 2027 wekerenga kiyo nabura nyale twagachira kinyomba kichake yapi
chimiseto igonto genderete bia bandu baminto banyari bari ngo bakera mbia mono senge yo mabere na inchi muno mujumbo ino na ine na barire tera nga monchora tingo batiga na ndo tingo beba abamenyi korwa ase bunge yo nigo bagokera omuruberio yo ase bamwakira mbia na kumusaba kogendera no muruberio oyo kiro mwesimi ngambia mono una achiteke sora ndo chinganeke sora tigatokonye akuminyokoro jera matobe ma utarieke sora igole tigatogendereria iga twakire ngambia mono asokwa gajira abataka amabati kabibu nagenderete na ndi gwere jwagenderete tiganye sukiboshio ndio na watu kumusira sana yamana una twakwata chikura twararira matunda ao nyasaye ndere go sesenia emiaka naende yende gochanyeka rono onya no shirini yao tari kwenyara umwana wayo na tari kwenyara wakari getekia oyo minto eche manie kara chete store igato te tinga musimungo chara kwa konyo nyombera twaringa banta bange agato te twakane eche yo twarunde tama tukabe tukarie metu twabekiriko musimu tu wakarambia mano umwana wenke no mongina nyene mbali kwenyara oche ndaga ne kanyo ko ba kware wanjo musimiwa obabi tumebune panye guteme oyo no mogoko manene ande gongwira ni musimu ngambia mano ekiagera twara abeira na abaisimiwa ntwanya kala muisimiwa gotoriki muna chintakana gose banataliba omuisimiwa asogota obunasibomera ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Mbiomono muliki oito Mildred Momanyi na boige getambokero ekieki yake geneta kobage kwenekiwa amono mochumbe oyo we bunge ya Nyaribari Masaba ime ya gosito tigalite ime kaunti ya Kisii nigoli tukula lero omo bunge we constituency ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi anyara kobaga kora abarayibande bagisiasa na boigo ababuatani ba edini ya Katoliki ase parish ya Burura somoroberio bogo changa chibesa eliyo gosira obo koreri gati yabo amagacho ase parish eyo gati yabarai abanyara kobago ikirana sensemo eyo no mobunge bwe constituency ya Bonchari Charles Onchoke naboigo olia Obadia Barongo bwe constituency ya Bomachoke bravo ase banyara koba bakogo keremero beli kanisa yegenete kobage kobekano nabo nigo gati yabara yabanyara koba ko yemoche serikali asoko gendera kobenga komenta ebango ochia ase ebinto byengenjo kigima hebyo biganiriri tukaselinde amono mkenyo kawaida. Leo nimekuja hapa niwaambie mimi mlinichagua kama mjumbe wenu niende kule Nairobi niwapiganie niweze kuwarepresent nisiende huko kuwa mwoga na kuungana na serikali ambayo inatudhulumu sasa hivi. Wameleta hoja ya kuongeza ushuru maradufu. Mnanituma niende kuongezea ushuru? Kwa hivyo ninaomba wajumbe wengine tuungane kule bungeni tuweze kuambia serikali inaumiza watu wetu. Tindale ya kidogo kurango. Okay, ndio tuna Amerika au ndio sema Mwesa. Dale ya kidogo kurango. Kenya also we say no, you can come on us. Just the other day, mheshimiwa kidogo na bando kwa kii mimi mwao electro view wana wanapoa mwenyewe tutaenda kwa kona tunataka ndonga tuwapeleke mimi nataka ndonga kwa maana ndio tunaona kama piga tukatoa karama tusamehe tukatoa rasiano tutoa ile kuota yote ili mtoko hadisaga alibunge taksi hiyo kwa kona na yeye anataka kwa tunamkera mtu hapo aho tena nenda so toko wanaga alibunge kwa kanya tutwale tebango erengia would make sense tunataka ndio that we do reasonable means. Serikali ikitoa mapendekezo kwamba kodi iongezwe kwa mkate. Ndio tunazungumza sisi kwa kima nani jamani? Yani the government wants to remove the bread completely from being substituted in the place of ugali, which we all love. Please, the government of the Republic of Kenya, be attentive to the needs
of the population. Kenyans are poorer today than they were before, and it is totally and absolutely because of the draconian tax measures that the government is pushing down the throat of Kenyans. Tugatigana na roboti oruo ruabarai turigeria riagenda tukaba korekana iskoro ngorwa gusini go omokonyi womurai bwenseriga digashagwa nyareko baga koboria abarai bakisiasa wanyareko baba kobwaterana nabo igogo tuguterare chita bauti chabo aseganga yokoreka wanyareko bago ikirania chira chamagendra chibanyarete ko baba koriera abakenya gago kora litkolia lero ase constituency ya Kesesi egotoka ime county wa Singishu nigo gashagwa boiga nyareko baga kweneke ngero manyene nigagendrete ko baga kobwaterana muno murai bwense Daktari William Ruto asokwenekia buna serikali ya Kenya kwanza yanyareko baga wikirania eganga ya yamagendro ochiase abakenya bonsi. Mumesema alipata kura 40. Governor, ukiweka hizo barabara utapata kura zote hapa next time. Kwa hivyo sasa mpira iko kwa haulewela. Tumujaribu huyu governor. Governor hii watu si mbaya. Propaganda ndio ilikuwa mingi. Ilikuwa propaganda chafu ya kuchafua watu roho na kuuzia hao uoga. These people are in fear. They feared because they had been given a lot of lies and propaganda. But they are good people. Wacha pia tuwafanyie kazi, tuwaoneshe sisi ni watu wazuri. So governor, tumekubaliana barabara zote za huku ndani aweke maram ndio tuweze kupeleka chakula kwa shamba. Mambo ya stima, huyu kijana MD atakuja tuketi chini. Tuko na about 69 million katika hii constituency ya Kesesi ya kuwekea watu stima. Atakuja tuketi chini tuangalie, haitoshi ndio tutafute pesa za kutosha ndio hata nyinyi muweze kupata nafasi ya kusaidika. Mambo ya maziwa, New KCC, najua mmeleta maziwa miezi 3 hamujalipwa. Tumetoa shilingi milioni 600 siku ya Ijumaa na nimemwagiza waziri anayehusika atoe pesa ya wakulima ikifika Friday next week, kila mkulima apate pesa yake ndio kila mtu aweze kushughulika na yale maneno ambaye iko mbele. Hapa Madharu tunatengeneza soko, ninaenda kuianzisha saa hii, tutaikimbiza ndio ile waru yenu, minji, carrots, ile plums, ile dania. Abarai aho nigo banyarako bagwikirana somoyega oyo bwamasabo gati yabo mugabana we county ya Uasin Gishu Jonathan B omo women rep Gladys Sholei aboigo omo senator bwa county eyo Jackson Mandago nyarako bagakoboria serikali anene mukonyi mugora ibwense Rigathi Gachagua nyarako bagekone kiabuna ekiombekeria gia Teacher Service Commission kenyarako ba yekobalika aborokia emeremo ase county eyangolengana nomubaro omokebwa borokia oyogendete kobago kwenekigwa ase chiskuru aime county eya Semandago nyarako bago tebenge tango ekenene kiabali mugotomo gocha sesemeyo ngobatekana no gonjorire kwelire anene embe no bokendo baneno banyagendere tokobo kwenekigwa ase chinsemo aime county ya Uasin Gishu anene ase bunge ya Kesesi. Na kwa sababu Your Excellency ni vigumu sana wale watu wametoka sehemu nyingine kuweza kukaa hapa kwa muda mrefu, tungeomba TSC ifanye affirmative action kwa mashule ya hapa. Wale watoto wamefuzu mambo ya elimu na already wako registered katika TSC, waajiriwe wawe walimu wa hapa. Ndio hiyo shortage ya walimu na watu kuuliza transfer wakifika tu hapa itaisha, kwa sababu hawa wamesaliwa hapa, wamepambana na baridi wakiwa nasari, wamekuwa watu wakubwa, walizoeana na weather ya hapa Timborua. Ndio shule hizi iweze kuinuka na hawa watoto pia wafike mbali. Wakati nilisikia wakisema ni vigumu sana kutoka kwa hii kijiji kwenda Nairobi, Your Excellency, wewe ni Deputy President ya Kenya, hii ka trip ya hawa waja tu waende Nairobi na wasimalizie Nairobi,
waende hivi, wapite waone Aberdares, Mount Kenya, hiyo ni geography, wateremuke, wakuja Nairobi, na atusemi watafutiwe ndege, basi tu ya shule inaweza kuwapeleka. Weekend yote wasunguke Nairobi, wakule lunch pale kwa Asala Mansion, wakaribishe, alafu wateremuke polepole, warudi hapa. Togoska motwe asentunda ende obomo bwazimio bakoragwa amo Nomurai w'ikiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni gubesokire na kugendera kwa yamo cia serikali ase gitambukiro giuko bwatuka abanyanyimbo bense ya Kenya wikirana sense ya hitibuna enchira eyemo yogotingia oborendi nigo Kalonzo anyara kwabaga ko yakwana aya ase kanisa eyemo asense moyangong asatebirenga nigo egitambukiro ekyo kenyarete koba gego teneniwa amone kegambere ngana hatebirenga omuraibwense Dr. William Ruto anyare kobaga kogenda mamincha amo nokona chagwe kegambero. And if we are in a country that is democratic, a country that regards and respects every other citizen as equality before the law, it is important that we also recognize the church in Kenya. The church in Kenya. We're beginning to hear the church again speaking. We had Archbishop Ole Sapit when he was in North Baringo, for example, challenging the president to say, before you send our young men, I don't know how many women will be going there, but young men to Haiti, and then be seen like an occupation force by that Caribbean country, why don't you deal with insecurity in North Baringo first? That was a way, as a church, that's a way Ole Sapit looked at it, Archbishop Ole Sapit. We need to tell Kenyans the truth. Even when I was here, I tried to check again with the president of the Law Society of Kenya, and the fact of this thing is, again, a country under the rule of law would not want to do things unconstitutional. Judge Justice Chacha made a ruling in May to say that the matter of taking Kenyan young soldiers, police officers, to Haiti would be unconstitutional. To tigarite asensemo ya kisiasa yokabire umugabana we county ya Mombasa Ali Hassan Joho niganyale kobaga gwesokia na kwenekia buna ekiamagia ODM kende tokobaga kobeka omorobeli na kweneka kenyale kobage gotingigwa asechi county ukona litikolero magayo goikirana asensemo ya Nyatike county ya Migori Hassan Joho nigatebirenga mbale nobo enenga ekiama ekyo gechikobaga gotwara chinguru chinene kigima wikera ekerengo kirachikobaga kwira oburai no boteneni bwense asechikura cyumwako kirubere na 25 haiga yakwana aya maiga yoko bareta amo gose maiga yomuiga onyara kobo koleta amo ababwatani aho bekiama ekyo yonyara kobo kolekana se county ya Migori. Nataka watu wa Migori county hii, Nyatike constituency hii, mujue kwamba mwaka wa 2027 ama mwaka wa 2027 serikali itakayoundwa siku hiyo itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Tunasema haiwezekani kwamba mahali kama hapa ambaye iko na watu wazuri, watu wenye nguvu, wenye uwezo, shamba iko, namna iko uwezekano mkubwa kwamba hii Migori peke yake inaweza kusupply mchele Kenya mzima. Ama mjui hiyo nyinyi? Si mnajua hivyo? Kama serikali ingepatia uwezo wananchi wa kuweza kujiendeleza kiukulima, wawapatie mashamba, they compensate them adequately kwa kazi ambayo wanafanya. Saa hii sisi Kenya hii tusingekuwa tukileta mchele kutoka nje. Ama mimi nasema uongo?
Lakini hapa ile ekari 1000 tu ya mchele hapa serikali imeshindwa kuisort hiyo. Wamewasort nyinyi hiyo? Watu walipwa fidia zao hapo? Compensation wamelipwa watu? Ni kwa sababu hawachukuliwa watu seriously. Lakini kama serikali ingekuwa ni serikali ya ODM, hiyo ingekuwa mambo rahisi sana. Si namna hiyo? ODM has to be a party that lives even beyond Baba, beyond Hassan Joho, beyond Ochilo Ayako, beyond Fatuma Full Network, beyond Shahbal. ODM must live way. Gati ya baraibo igo hagubo mabwazimia nene kiama gia ODM abanyarako bawikirana asomoyega oyo no governor bwe county ya Migori Ochilo Ayako yubigo nyarako baga gotogia obotene no burai obuya ubagana tukabo kwenekiwa ase kiama kelia gia ODM niga bagikeire gati ya barai abanyarako bagochoro mone kiama ekigia ODM abanyarako babakwere getambukiro yoko nganya sate birenga nigo bagana tukaba kubeka emeroberi ao asekerenga yokwenekibuna ekiama ekyo kenyareko bage gotingigwa. The relationship between leadership and followership is when you are a good follower, you know the problems that affect followers. So when you get the opportunity to be a leader, you become a leader who is not withdrawn or who does not understand the issues affecting the followers. Sisi kama watu wa ODM, tunajua umoja ni nguvu na tunajua tukishikana, tukikamatana, tukitembea pamoja tutafika mbali. Na hii chama chetu cha ODM ni chama cha ukombozi na ni chama ambayo inatetea watu wadogo, na watu wadogo wakishikana pamoja wanaweza kuvuka hata mto Jordan wafike kule Canaan. Donge kamano. Nasikia kuna wale wamekuja hapo wanatuambia mambo ati tuachane na hii chama. That we get away from this mighty movement and then we board some small vehicles tukienda mahali hatujui. The future is Togoska motwenigo omoroberio boko bwatuka chindagera gosendagera gochias chiskuru bono onyarire koba gokwegwa okoboko na boigo ababunge anena se komiterie budget egenda koba geko gikeriwa ko bwatekana no moroberio bwoko butora egati yechibesa ekirachikoba chikobe kwase omoroberio oyo bakorawa amono mu women rep be county ya Marsabit Fatima wako nigatabiro moroberio nyarire koba go kwenekia buna abana abangarine bale bakuru se chinga chititali koba chikwenyara nigo bagendere koba bakogendera mona masomo abo asenchira eyemo yokogendera konyora chindagera echokorwa ase chiskuru moroberio ogendera koba gogosirwa amone serikali abaiboli naboigo abatenegati yabo abagambe nigo bagendera koba gotogia omoroberio yo naboigo kobolia serikali anene ekomiterie budget egendera koba gekwenekia buna ekerengo giechibesa kenyere koba gekomentu atari okobutora chibesa echo chigendera koba chikwenekia ngabana bange bagendera koba kwegenderia ase chisemi chabo. And to witness the food that is for school feeding program. And I want to take this opportunity to thank NECONEC in particular, because if it were not for NECONEC and for the school feeding program, especially during the drought season, most of our children wouldn't have been in school. But we thank God because of what you are doing and the support we get from the national government that has enabled many pastoralist children to remain in school. Grappling all through with insecurity issues caused by cattle rustling, and mostly when you find the kids who are not in school, these are the kids who are engaged in cattle rustling. And I'm sure what is going to keep this food is going to keep this kid in school, and once they are in school, they'll get alternative sources of income as they learn. Mambo ya serikali ambayo tunaomba mambo ya school feeding program. Tulisikia ya kwamba kuna hii mambo ya budget ya school feeding program itapunguzwa. Sisi viongozi ambao wako mashinani tunajua shida kubwa sana hasa watoto wetu wanapitia. Togosoka motwenigo ebirengererio bigendete koba bikobwato kwa kubwatekana
na oboteneri bwe county ya Kilifi neria ya Mombasa gotuguterare obonia na boigo obotumeki bwa omogoka sensemo eyo gati abo anekorwa chinsemo chiria cha maua nigo banyatako bagwesokia na gotabange kinekemeri ekekegende ko kweneke kenyere koba gego korabia na boigo koni wa heri kenyera koba ge koba eni bo he bagende to koba kwenekia bunga banyare koba bakwegendera sobogima bwabo bwakerariti konigo litikola rero abamenye korwa se county ya Kilifi neria Mombasa boigo banyara koba gwesokia na gotogie getambo kerogie chiserikali chichi county asebate birobo tumeki bwa amogoka nigo banyare koba bokoirera na gosiria abange babasai abagene to koba bagwesona ne nabo igogo soa sechimbwa ne chingencho chiria chiobo salino nyana boni go banyare koba bakoboria serikali gendera koba ge gotingia nabo igo kwenekia buna o moroberio oyugubo gotaoni gwa bwanyare koba gokubwati wa senchere bwekirano. Tunapotoka kwa mogoka twende kwa miraa, twende kwa bangi, twende kwa vileo vyote ambavyo vinaharibu generation yetu. Mihadarati hatuitaki tena ndani ya pwani na tumesema kuwa hatuitaki. Comrades power! Ieleweke kwamba hii amri si ya gavana mwenyewe, ya kwamba yeye ndiye ameamka tu na kupiga marufuku mogoka, bali hili ni jambo la wananchi wa Kilifi ambao walikuwa wamelalamika muda mrefu na kumuomba na kuiomba serikali ya kaunti ya Kilifi kupiga marufuku biashara kama hii, biashara ambayo imeathiri vijana wetu wengi. Hivi sasa ukiangalia vijana wengi wamekuwa hawana akili, wamekuwa wazimu, wengine wamekuwa wagonjwa kwa ajili ya kutumia mogoka. Wanafunzi shule hawapati masomo vizuri kwa sababu mtoto hata wa miaka 10 anaweza pata mgoka ambayo inaweza kwa shilingi 30. We cannot put economic value na tuache our kids are suffering, our kids are not getting what they are supposed to get. It has been a struggle over the years in Kilifi. Basically, people tend to think that mogoka is not a drug, though it's being abused. Na ndio maana tuko na vijana wengi sana ambao wanaacha shule, wengine hawajamaliza darasa la 8. Vijana watakuwa na afya njema, jambo la kwanza. Jambo la pili, watakuwa na uwezo wa kwenda shuleni ipasavyo. Jambo la tatu ni kwamba security itazidi kuwa improved katika kaunti yetu ya Kilifi. Jambo la 4 ni kwamba hata familia itakuwa na maadili. Ababwatani abasubati bekiombe kyabarimu litikolia rero nigo banyara koba bagokora etaro nabugo kwenana obosemia igoro yechinchira abantu bone tokoba bagwetanga mona makongu ayakoletwa amono buruire bwebirengere gosubo guchboirera ogotwara obokongu bwobongo nigo omutenyi oyo gatano ole omutenyi bokwenana obosemia naboigo ebirenge naboigo omaigerio aigoro yechinchira Kenya bagendete koba bagwetanga amona makongu ayo akoletwa amone birengererio nigo batebirenga anene aborokia nigo bagendete koba bagukunwa amono mochando oyo kobwatakana na makongu amange bagendete koba gwetera chinga kichobokorerwa bwakira litiko. We are encouraging teachers, women teachers, men teachers, and everybody else to come out. Let's break the silence. Let's talk about this. We have colleagues, we have friends. The larger picture for this work is to eventually come up with an institution which teachers can own, and they can go there to air their problems, whatever they may be, and allow them space to exhale, so that their productivity can go up and we save them. Our teachers are suffering, and this is the reason why we have taken this bold step to just start a conversation, bringing different people on board. What we want to commend Kewata for is going above and beyond the call of duty to ensure that teachers also have a space for Omubunge we constituency ya Kapsaret Oscar Sudi niganyale kobaga we sokia na kugikiria siasa ichigendete kwa chiko genderigwa echo chire chia obogesa kuga gukwana engana eyo anene eyerengete omukonyi bumuraibwense Rigathigachagua nigo Oscar Sudi boiganyale kobaga kwene kiabuna kera omokenya nene omurai na bwate obosibole bugotarira chisemo buna enchira eyemo yogosegeta bakenya bagendere koba
baba komenya no murembe niganyare ko bakonekia buna chingaki echibuna barai nigo babonete banyare ko bakoraria omurembe nobomo nabo gotuguterare chita buti chebo cha kisiasa na siasa elierengete obogesako ati huyu Oscar Sudi asisunguke akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa constituency ya mwingine. Kenya mzima ndio watu wengine wakajulikana. Wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako naye. So please, mimi nataka niwaombe. Kama wewe utaki kusunguka kaa nyumbani kwako. Mimi ni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi. Roboti ururuaye Oscar Sudi Mwanchumo ligereria na rogoto ikiria omwerio bwa mangana maya senchire bo ikiranu litko lia rero Jumapili tuanyala ko batoko sanga munaye kuruba kitego ikira chinga kibune chingwa kirangambia mana sokonekia buna kwanyala ko bago kubwatimero beri yaito korwa twaga kite wikira chinga kibuna echina mange boigo segatia balia baganta ko bako ya bwatia ensabuna eyana konekia kwanyala ko bago sanga amone birengerere gose birengerere bya bakoro kwanga oyakoro kwa Jamith Dot. Asante sana presenter Maricela. Wow, this is a big and better following live from Kericho County, the Green Town. Keep the good work, our news anga misi, and a good night to all DZ TV fans. Asante sana presenter Maricela. Na ito kwa niriama ya chinga kyo kendo toka bukwari se amatemu ago korua se chisema chiria chia account ya Kericho. Dolphin Murago taba watching live na boyo close Nyakezi. Otaba wagenda toka bakubatimero belio ya DZ TV wetera semitanda ngatia banda bange abagenda toka bakubwatimero belio ya ituto gwakirangambia muna sokone kianga kwanyera ko bogotobwatia botambe nyora boigo mwancho murira no bwate obo sibore bogotwakera ekura seke minano kyo mwaka gya kuza ICT Awards igona bogwaka gosotwakere ekura na ki ogwaka ekura yago nigo goswase simiago wetera ase esimiago nyara ko bogokulika ujumbe ya kuza guchie namba ya 15601 nyara ko bokweranĩria amaboria rega gukorendekera gwikire ase liboriria likoboria nga ETV yago yanjitenere ye igorire liboria ria namba isano nemo na bukorika DZ TV nyara ko bogotwakire kurerine na into nyara ko batokwimukia ebandera yobobui ya ekeminano ekyo kyo mwaka oyo kia kuza ICT Award. So wakirangambia mono nabo igo olyo nyara kwa kwene kia buna chibicha muri gichago chera senchira yobo ikiranu nigakoro kwa Sara Momanyi literana ngoro kwa Josephat Misi na koganirie oboligelyo bya nobotuko obo tohereru imegeta senikende TV.